Is de ha Còig Criomagan gyda dìneasaran igolach eis gebiogad a giche gynne ach yr offis agad a Calum gyda herbivorous a fan a 60% Charosian a yisam. A kielach a garabarach a giche planntaichean na va a giche fiol. Leis a shenach siogaf a Còig genne dìneasaran a larach sinne agus sé herbivorous a hunta Hannah. Ik adif a Còig triceratops enya ma het king van ik rekes is an three-horned face. Va e siobio tron aun Cretaceous agus va gob ikke e va ma is an greim ein it planntaichean. Ik adif a céad Argentinosaurus. Va bio tron aun Jurassic a cujiddig an aun Cretaceous. Va daniam ikke a kielach silver lizard agus va awich fatte eith gus mulach ruben a rien. Ik adif a tri diplodocus awich agus edible fatte. Red cholis ben diplodocus en biawach is atje a betje a vadie of biaw. Inntinneach gadidu ik a gamaha an Edmontosaurus. Edible fatte, burach, garstin a va gurage agus fiochlun na groeien. Ha fis ik agant a herbivore vaun, leis godolarach iat pican konigin kiwish nas damak. Wow, agus ik adif a hoon Stegosaurus. Kian big bidach eis boig voor agus kolach die Calum ac yn heen va enachin gemacht big. En soch gwydw sort, menach yn sy big. Ha siol sy script. Cos life, a pe mysio slif sien. Ja, maar ja. Nieuws ervan, mijn jelen ervan. Misschien toch. Zo zijn spars. Menach yn sy big. Ha siol het me veel.